Chief Executive Member ka Khasils Autonomous District Council ubat Syambarlang Ranja ne kesengi ula pelaj pajba ikut ketenrai ukasi bat kesensyar khadar balatho dau Dr. DL Nongspung. Habai keren bik nang tho kubor unang tho jong kakot Dr. DL Nongspung ula itu ba shipos na menshwa udon kata ka mensim ka baktik ya u bat kapang ka bawan hau kadai ketenrai ukasi bat kesensyar ka khadar. Nak kalian kejongu ula du tiadu dam ban perkat ia kani medei haus nem arajar katsan ba ula sedang banto ia kani kakot ulai thoru bag jingtho ai kani kakot kamdei ba usutho anamik hanrei ulej ban wat benia bin pabin chu ulaong ba kani kakot pinlap ya kakhana halor kalong breu man breu kikur kijaj ka khnau ka siap bat kiwei hakaba nengkong nga penpau ci sungu yublei kumnu ba sipos na menswa ula penki bat ketik ye gejemut jonga mantho ye geni gekot bat kata kecing penpau ke bamayan ublei ke bal ai hangai kata topik kalong katenrai ukasi bat kasensyar khadar te ngalap du thiat udam ban perkhat ye geni kapang ke ublei ula penki anga nasngau bangalong tu ubreu balangkot kecimut keciperkat kemudian ganjat ketika kapang pada hari ini kata ngala simrai haus nam arasar khasan pada nurung tang sedang trei ke kam bad kini kecing tho ikini kot katenrai ukasi bakasin syar khadar kam dei ka banga sutho namit ni kedai ka banga hapan lek ban wat benia ya kecing tip bin pabin kebenkong kalong hakani ka kot ngala tai la thir spangki khana spang katerai chong kolong breu man breu bahak banakong hi ublei uthau tang archai ki breu kata kade ya optionrang bat ka kenthe di hadian tu lami sa ki yunok ki bomdei kenthe bomdei senrang lami sa ki transgender lami sa ki transplant sa ki taki breeding di nomor kata ke basim dia ketika caj ke kong lah ke matrilineal society lah ni ke patrilineal society ru di kumnu ban register hak ain di nomor kata hak ini ke kot ngala persyang ru bantai ban thiri kata ba hak caj bedu kasi jungi niya keren sepang ke dia ke khendau kasi apa tinggal keli yakin orang sensyar pok ke council don kadno teli ki caj beri caj khendau ru untip don kadno teli ki kur ki caj ru kimtip tilada ya ka kur ka caj lada ya ki beri ru kimtip lada ya ka beri ka khendau ru kimtip ten sensyar ke komno ban generate income ya ka revenue lani ban ai ki sensyar kadar ko bha nalor kata ngala tai la thiru hakani ka chingtho ka jonga kalong sepang ka chingsin syar sem nado ka hima persia kanong muna ka bangan ai sepi kalong kum kani ka kten sordar don ki ba ai sordar sildar motabor pator headman rangwasnong tinaka ain ka bukum no yata dei nadu ko to por ka balong stakanan ka bamla syu bantri kam gi ramasnong namar badon ba aikis di nakale jo ka council kala yakhi ko to por kumno ban bantri kam ni ko to tingal tho ikani ngala wat bani ikani kalong banga syem ba kani ka ktin sordar hi original hi kadai nadu ka jing sensyar ka hima persia kadi ka ktin persian sardar darbar badadi nang tu nga latai lathir ngalawat benia ba hadin kata sa kajing sensyar seim kajing sensyar na ribilat bat kumcu sa ka British government na dukat praspa arbusa hodo kat khandai spa sa punyo ba kari India kayo ikicing lailon nga batayru sepang ka haba kari India kayo ikicing lailon haus nam secar khandai spa sa punyo kari kasi chantia jongi kalong ke badang lu haba kala im deki hacar snem klem kacing tho bat hakani ke por bagari India kala yo ye gejing lai lu ki khasi ki la yo ye gidak tho dak kule la shis pa san snem
Henry kidang dunaken kinong ilam hakatu kapor. Di kasarkar India nomor kata kalawad yu breu basutu bani keren bat kala syem ya wei ure urangba utau de Reverend CCM Nicholas Roy uba kala nominate yu banlong kum u MLA lani minister haka sarkar India lani haka chala Assam ban lengba ke jelam cum ni urangba ka sarkar India kala ai ya kata kajing ya kata kebentah keban ya da karpang ya kita kirit pai bat kila ai kata ka district council hak kata ka section jadi halar kini kebentah ba ngalatai ngalathiri kini kenang bakilong din mandien ken masa kadum kelengau nang ta ka trai ka kata ukasi jongi hakini ka kon abatai sepang kajing start ukasi jongi ka balatip kum kata ka biodynamic agriculture jong khasi kabadai ka porthung ka porbet ka bamet sepo ka bamet selor banyata ya ka bor mariang banyata iki knyang ki sia bat kum tatter nolor kata sakur kum sumarten rai ladon ka di kot ka ba ubarim chungi usumari kinong pang da ka jing dawai ka ba khem da ki kti bat ka ba ai di ki dawai kan bat lani ki herbal medicine nang ta susu kapan perkhat yang habang latai lathir ngalati ya kini gejing tho kalong balai khasi jongi uya dai kene kene uya sun uya bisni kene kene tinga syem pen ban dah kani research jonga syem ba kala don kata gejing ya khle kata ka Abrahamic religious ka Hinduism bat kini am traditional jongi khasi kala don pa kene gerun khasi jongi manalor kata susu Isyam ba hakini kisngi ki jor ba ki kren sepang kumnu yo kajat benriu berit paju ke sajar ngai dan bangala study ngala wad ya kini nasyam bakat kum ka list jong ka schedule tribe an schedule kas sejar khandai spa sanpau bat ba la amendment kat kum ka ak sau pulai jong ka snem sejar khandai spa pra kunyo hakari di sinsar jo kari India baki riulom berit pa kita ki tribal ki don sanpu pra kenhon kat bakini ki schedule kas pat ki don khan riu kunhon tila da ka bor sensar kamla bante la kam da ka an kajing ma ya kecaj berriu cungi om dei tang kecing wan telep cung tau khan riu kunhon uri thor bhe pai ni schedule kas henrei wat para schedule tribe bru tigala bandon kajing ma la namar kata la tai la thir hakini ka kot ba ki long din mandin kinum sa hakadum kalango ti kat banang ya kisni kisnem wi bakat cicik kejing yesun keji bisni jo kecaj benriu jongi dia nama kata kumunong thok nga persyang benwat ikilat kilenti ban ngasyem ba kumno kaniam kestan kalawan syakini karilum kasi jongi kumno ki Hindu kalawan syani ban ngisyem ba ladon way missionary bukarteng Angel Jones na juai wat ubriu banawari uyu i gijing ma jogari kasi jongi bad uthau gini gijing ruai kan mau trai kari kasi kenti ubarim baca syon ka muhor u Jehova hakapateng badangsa trai babha yang bandai kari na gijing ma pi wat ubriu banabar uyu i gijing ma hadin nang ta sau ni u Reverend Dr. John Roberts upen kala kasi gijing ruai dari Wales ri kasi nga ie yapa kabala kalalong ka jingruai antem jong ka celah ka jungi badhadian utung ui ya kecing kat banang ya kepor ka je chot ka je pra ka je khi ha ka kan kam hima sanhima sima hadinang ta lami so way briu bekerteng practice one sweat na nongwar ubala thau ya ka jingruai khanriam upanar ubhai war ngidei kipai kasi bayar bangi i kalong wat la kari kecungi kadon hatemir ho kejinge ni penban ba ublei umsem ino ini ti ngakmi lenti balang bakani ka kot ngala senjang ha ka bangala tho ya ke hima sutenga ka hima la tempang nang ta ka hima madur maskut ka hima Chantiapur ka hima Shillong ka hima kejing paino ka hima Shillong ka hima Nongkrem ka hima Melim nang ta ka hima Sora nang ta ka ni ka hima nong spung kahima nong stoin kahima nong klau
kita kidai kikot ki bangala pendrung hakani kakot kami lenti ba dakani kecing trash tom keberit kejonga kalau kecing kerku yaki samla ki ba pule ki school ki college bat haduk ki university nam taki research scholar ki buku bentip ya katan rai jong kasi nang no uwan kubleshmon